يعني بجنات هذا خبات سال 1800 بس بيجي بعثة دنگ بيجو موسيقماني بتكريه لوقت دنگ تومار كري 1912 بردا دنام بخبات هذا وقت دوكومنت حاطنا بيجي كرن از باور دكم خباتك كي صحاح ولا خدي تايبتي جرينجا خباتك كي برفريا نويا أميفي دكم بخواتي وسا بهتر موسيقى فولكلورا كردو كولتورا كردا دولة من ترببر وخواتي بشتي ريجي بردوام ببر ام جاري كدن خيراتنا و زينب خانم لكن و ريجن بهيفيا حرديتنا شالاكي كون بخيراتن سرشاورات گرگ سپاس مامۆستا ئەس ژی بە هەمان وەختی دیسا خێراتن و حمولی بانم بکەم و گەلێک سپاسیەوە هەمنیات کەم و بێدرێ حاضر بڕاستی ئەس گەلێک کێفخۆشم یانی سەر موسیقا کوردی خەباتێکی وسا کوێزی پێشکەش بکەم و هەڤقاس کەس حەز دکن لێ گۆدار بکەن یانی ji ber ev hevalê me li xwez dibînim bi giştî jî vî warî de pêzanînê wan hene û xwedî tecrüben û xwedî azbûnekî gelekî kûrin jî bi beres spasiya bo beşdarbûna vê bernameyê dikim xebata îro ez dixwazim pêşkêş bikim ji çend xala xwe dikê یک جی او از نخواستم بحث سرپیهاتی موسیقی کردی یا کو لسه ایرویدی وک تکنولوژی گلک تشتی ما پیش کتنه و مرود کاره خواب بگینین سر اینترنت پیزانین گلکی وکری هنه و هر کس دکاره جوی داری بخوینه نخواستم بحث و پیزانین تنی جوار بکم بیکا موسیقی کردی کدری دست بکری حتی کدری هاتیه او خباتا کو من دناف في برتوكي دا دانية وهروها او تشتك وحتى بيغا من برهف كريه از خازم بيتر بحثاوي بكم كو مكاربن بيتر خالن طاري كود موسيقى كردي دا طاري ماي وبيتر مدراني بيش وام بفا خباتا بفا سمينارا محوددن كو بيتر خو بيجين نوان جيدر وويروني كو مكاربن موسيقى كردي بيتر وباشتر ناسكن خباتي من از دخوازم بچه بحثا خباتی خوشی بکم سال 2050 و جردیه به طایبه سر موسیقی کردی و برهف کردن فولکلور کردی از کار و خباتی دکم سال 2006 و هفتان ده کتابک من سر عیششان آماده کرد به مامۆستا هلمی آپیوره کم وک جنک کرد هنرمند کرد مدخواست امی بدن ناس کرد برهمه و کلکسیونی و محمود ده برهف کردن و او کتابه و چاپ و بلا بود. جبو من یک دستپیکرنا لیکولین موسیقی کردی برهف کردن سر خبات سر عیششان بود براستی. پشتی اسکت نبوی خباتی ده من دید کو موسیقی کردی او تشتی کو امزانم او تشتی کو جمره هاتنه گوتن و هاتنه نویساندن گلک تشتی و جارک ایده ام لی وگرن ام بخوا بنویسن یعنی کرد بخوا بنویسن کرد بخوا لیکولینی قلسری بکن و کرد بخوا ایدی لی وگرن کو هم ایرو هم تشتی بوری جی ام براستی بیتر کاربن ریکو پیک دینن دا کو ام جی در باس ببینیدین وقتی من لیکولین سر عیششان دکر من او دیت کو او تشتی هاتی نویساندن گلکی جوی نه براستی جی نه سر جیانا عیششان بود جیانا وین خواه ندگرتن بسا برهمی وید هات کرن او خوشی حتی تشتکی پر بالکش بری از ورم به سمیناری خباتک من هی سر پلاقین موسیقی کردی من جارک دی از لیو گریم مگو از پشتراس بکم پلاقا کو عیششان بحث بکه یا کجارا پیشی درانیه یعنی ما بیجه همون کلکسیونایی می برهف کریه هشته یک پلاقه و نهال بردست مهیه دناب با هشته یک پلاقه ده من از راستی و گوتنا و کو
سالا 1978 رادیو بغداد او بخوال سرزار خود دبیجه پلاقه من اول از خزارم دبی او پلاقه لی ناف حشتی و یک پلاقه وی دجه حتی بیدا امراستی و پلاقه و نایتر یعنی و غزل ناوی وی تشتک نویسان دیه لی وکه از خزارم پلاقه کیوی من پیدا نکر و تشتی دوی پلاقه ده yani dibêje mesela dibê du stran têde yek ez xezalim yek jî siberek yollarında ew plak xwe jî me re heye ez dikarim nîşanê we jî bidim lê ne ez xezalim ew plak yek Tirkiye yek ew ne plaqa wê ewle jî yani ev dibe ku ji bîra wê çûbe ev dibe ku ji bîra wê çûbe wextê behsê kiriye ev dibe ku em nizanin yani pişt rastkirina wê çiqas rast e çiqas ne rast e em wê nizanin yek jê ez dixwazim vê bêjim ya duduwa destpêkirina min e ku ez li ser mûzika Kurdî lê vegerim û qeydê wê tiştê wê pesend bikim bê ka mûzika Kurdî bi rastî ji ku derê qeydê wê dest pêkirine yek jê jî ev bû ku sala 2008 de li Slêmaniyê dema min ببرد دوه که من دم خبرت دکر لسوتیا کلپوری کردی دعوتنامه کش مرهات کل سوئد جالیه سارا دیستریبیسیون و شبک داتل درخستن دوه شوی ده از نظام کاری به مهرم آنلا دوه شوی ده مرام آوی شوی یک شی او بکو هنرمند کرد به نام هنرمند کرد یا جن کوپیشی دنگ و سر پلاقه هاتیه تومار کردن شبک و جبوی وره درخستن و پلاقه دانسینا پلاقه و عولی وره کردن اف درگاهانی که اف بروشورانی که و آفیشانی که هاتمنا حاضر کردن اف به همان وقتی وقت دعوتنامه کیش مراجعات وکی هم دبینن نام میرم خان سلیدن بیسه لبنيجي فوتوغرافي الماس محمد هي والخارجي بلاقة هي أو بلاقة ميرم خان يا يكيه يعني وهر سه تشتهان أبيك جوان دسبيكا بكو أزجار كدي اللي سري وجرم ميرم خان أبو الماس محمد شي أبو يعني أبمد دست نشان كرين كو جلك بيزانين المية هي يعني جبركو أو دوركو وان أفقيت شكرنا يعني وك دنك وك وينا أنج وك سربيهاتي وك قيد كرنا نبيسكي يعني أمدبينين كو ما تشتي قيد نكرنا وحمود تشتي ملبن جوي هودي كتير أف دسبيت كرنا منا بخبات يجي أبو يا دواجي بيجمان تديد بيجن يعني تهر جانا غلطيك ريك راس برمروجي بتك اف وراس يجي دا بيشكمه و بلكي اف بو سبب كو ام جالك تشتدي بيردان سبب يجي اف بو يا دوا من سال 2007 ده البوم كي كاوساغان لانستيتيك الجاليه انستيتيك لبوري كردي و سال 2006 ده هاتبو بلاف كرن وك كولكسيون برهمي هاتبو چاپ بلاف کرد من دستپیکی خباتک جیل سروی کرد کوز وکی کاوس آقا محمی ویناس دکن من خواست از برهمی وی برهف بکن پیرا و ام جاره که دی جنوب ام کاربن برهمی وی ام چاپ بلاف کن دما من برهف دکر من نسکاوی تشتی دانه هودی من خواست کلکسیونی وی بینیم برهف متى فرق کرد کو او دنگی هاتنه تومار کرد نه تنه دیگه انستیتویه ده او آرشیوی کو بریجی هاتنه برهف کردن ده جغيني كاويساغا سي دنجي دي تيدنكو نكاويساغانا دنجي كاويساغانا بيغمان ازنوكي از موزيك ناسم ازنا اكاديميسياني كاري موزيكيما كاري موزيكيناكي نا اكاديميسيانا موزيكيما لي غابت الدنجا قدرت كي تفرق كيكو او دنج او دفوك او جوري جالك تشتوي نا او دنجا يعني جبرمه کشی من باندی گلک دمال دوغو که بوم من باندی گلک کسی کود بی وارد شارزایی و هی پسپوریا و هی من باندی واکر و من پیوا دا گذار کردن
براستی پیدا کرد که هر سکت جی یک جوان محمود حسن کروری بود، یک طاهر سعیدی عبو بود، یک جی ابراهیم خلیل بود. یعنی سه دنگی دی وک دنگی کاویس آقا هاتونه تومار کرد. ویجی دیدا دست نشان کردن که دیسا امجاره که دی او دنگی املی گذار که امکانن اثر کن به اف موسیقی هان براستیجی کینه یعنی گاوا تلیه ودگاری تو گلک تشتی دیت دادبینی. همان میناک که دی دیسا دما من سر عیششان من خبات کرد خباتا پرتوکیه دکر دوی دریده کاسته کیا بلکه اون حموی کاسته گودار کرده مموزینه استرانا مموزینه و که جمیل هورو عیششان به هبو دیره دبیشن من دیسا تیده گاوا من آرشیوی و تفدانه هبو دی کلکسیون عیششان یعنی موسیقاوی کوهی من تفدا هبو دی برهف کرد ما برهورد کرد ما تیده دید که او کسی به عیششان را دبیجه یعنی دور بلگه هی مدید کته ده تنه بود یعنی جمیل هورو تجاری عیششان را لسر پلاقه کی استران خانه بود بود و تجاری او استران نهتون تومار کرد تنه یک جاری سال 67 ده جمیل هورو وقتی تیتا ترکیه لعنتاب عیششان کنسرت کرده او جوک میوان الکنسرت و دعوتی سر صحنه دیگه وجده ناس کردن و دبیجه بلا استرانه جوار بیجه استرانه کی جوار بیجه دم سر صحنه استرانه کی دبیجه سر شیخ سعید و دمی سر صحنه تیگرتن و یک جار دبن شوال زاخوده سینور داشت کن دیچه یعنی سرفیاتی عیششان و جمیل هورو تنی او بویه وکی مجیانا هر دو کاجیلی کلین کری ما او دستکفتی ما چه بونکو هر دو کاتو جاری سر کلاقه کی او که خون نگوتنه. باشه اوه تیره درجه کی گلو؟ کمال ارکنه او آلبومشی من خواست از دینم براستی یعنی جبر او دمکی پاشه بو و وقتی میشه پر بدمی لیورین خود خازمش بو کمل او دکمنت انا از نکارم بروور بکم یعنی نخواست بیگم دکارم بر نشانی بردم شخوان سر برگه دست نشان دکه که مم و زین کمال ارکن و عیششان سر پلاقه اوله سر پلاقه هر دو کب هفو دیره گوتیه و او کس کمال ارکنه که من پاشه پلاقه پیدا کردم دنگی براستی گلک برکتیه و حیف که او کس نهاتیه ناصرن حتی نهات موسیقی کردیده. evşi rastı ki di bu yani vek denge vundat müzik kurdide. Heger em vegerin cari ki di vek despeka salı 1900 çima medani ku em bejin müzik kurdiş salı 1900 pede. Sebep o yekji eve. 1900 cara peşi em dikarim bejin kaydı dünya tamam dünya hatta vega hatiye zani ku صالح 1877 وبيدا قيد الدنگ هاتنا كرن يعني جاف دنگ مروفانه دنگ حيوانه دنگ موسيقى دنگ تشتدينه لي باشي بيشتي چند سالا كي ديسا گوتن اف آگاهی شاشن يعني اف قيد هاني كيت سالا 1856 بيدا دست بكرنا هاتيا پسند كرن هفته و هفته ده وكا موسيقى هاتنا قيد كرن جارا پیشی بناوی گرامافون ده 1808 نهانده هفته و نهانده جارا پیشی گرامافون تسجیل خودستینه که شرکت کی دنگا قید بکن یعنی 1800 امبیجن هشته هاتنا ویا ناف سینور امبیجن دما عثمانی 1900 تقریبا 1807 وسط حساب كرن كويدا لدما الدولة سلطان عبد الحميد اني بوش سراي اول او هنرمند السراي هون دنجي واد قيد ذكر لي باشي ام دبينين كو او ثاني تيروانا كريا باشي اف دنجي هانيكي جرى اول سر تيرن وك تلغرافي يعني سروات لاج كجوارة بوتن سلندر السروات هاتن قيد كرين يعني نا بلاق بونه وقت خدا وك سلندر تير تلغراف السروات هاتن قيد كرين
او هاتنه چکرن سال 1902 ام پیدا هدی قیده اینجا شرکت وک کولومبیا اودئون کولومبیا فولیفون گلک شرکت دی دنیای جاردن جا بکمن پیاسا موزیک ده سال 1902 ده قید موزیک چکتن جبر وک جمع وک دسپک قید 1900 ما دانی 1902 ده تگوتن کو جارا پیشی لعنتابی دنگ جنکی به کردی هاتی قید کردن یعنی آلیه سرای و دوی دمیده جا آلیه سرای و کو گوتنه امی موزیک آخوی دی بخن بن قیده دو امی بپاريزن و دمی درکتنه قاده و گریانه ام دبینیم کل 1902 انده تگوتن لی براستیجم حتی ویگا من نلوی دنگی گودار کلیه نم کارگوه صحب گیمه یعنی دبیشند آرشیو دولتی ده هنه هیویدار روژه کی بردست ببینم که همون کاربن جی فایده ببینیم یک جی اوه ببورن ازی belki چند جاره از وصاب کمش belki براستی رو کم دیشته پیشتی سال 1902 ام دبینیم که زن ازی کاربن به نابه وی هنرمندی جا خسروف مالوله جیاناوی 1888 لآمد اجدایی بویه سوریانی ویدریه لویدری کار بخشوانی کریه و دکاناوی هبویه که وکی هم دبیم مناف فیکی و سبزه و تشت فروتنه هم زانن یعنی سال 1893 ده او تبلیغ هدیار ویدریش بون نتوین ناف دیار بکر ده هاتی کرن و چاخه قم کرنک دست پیدکه شارک دست پیدکه و گوچبریک دست پیدکه بوی گوچبری را ام دبینیم که مالباتا خسروف مالو بخوشی در باس بونه چونه مسلم یعنی به 1893 نابرا نوتو پنجاله پیشتی وی که خسروف مالو چویه مسلم لموسله ام دبینیم که قید دنگیوی جارب ویشی به وی پلاقی که راست گزله آلیوی دیجی ام جه آرشیو امریکی ام دبینی آرشیو که کجرا دبیجن تومار کرنا دنگ موزیکی کتابه که جلدا پنجان ده یاکو هاتیه دست نشان کردن 1839 هاتی تومار کرده آلیه دیه و یعنی اف برهماوی راست غزل کسری هاتیه نویساندن و آلیه دی وکه کپی دوی درده هاتیه تومار کرن yani hatiye tomar kirin ku ev berhema hani ki kopya yani ev me de film kirin ku ev injaz basayıp kim paşı verim servi yani Xosrof Malolji qeydi ve Hamud merhane ek vakti cara peşi vakti diasporaya Ermeni ve Süryani nav Osmaniyan derbasi Amerika'yı buyi qeydi ve merhane ku sala 1904 de او بخواد شوية أمريكا لي أو قيد كوبي هاتنا توماركرين وك مغوتي دلافوان دره وك صلا حزار ونسد دوازده خويات كن لي وك كوبي وك كوبيا يويتي تخويات كرين أفجي ده ديار كرين كو رسالياوي أبا يعني أفجي ما بيدا كر بس مخابن وك بلاك حتى بقى دستم ده تنية وآلية برغاوي عديش مرة تنية لي چم مرة هي ev merhe ku sala 1916 de veke Anadolu Kürt havası o ev berhemavi heye ku hatine tomar kirin ve emtkarın ve ham bejin yani ku sala 1904 de Xosrof Malol evke kopya ki birbe wederi şirketa Kolombiya ve çakil Musri hebuye jber ku bergen neziki
دوصد بلاقي من حتى في قال أمريكا تشابوي يعني صالح 1903 ده من بهافو ديكري سر يكي جوان تاني تيبي عربي نبيستنه جغيني نبيسا كولومبيا بيها أوجي السري شوية وكل فرجي خوياتك ببورن هجر جوريهم ببينن 1904 جيراوي خوياتك وكولومبيا جوي دمي دس چاپی کلیه يعني اف ده دس نشان كرن هجر خسروف مالون اف كوبيا يعني كي الموسيقى çekirbe يعني دما موسيقى çekirbe كون ممكنه يعني شباب كوي دمي موسيقى بن دسلاتريا انجليزيه و كولومبيا شركه كولومبيا جي ممكنه كل ويدي هبه باشا بدبينن شباب اف شركه يعني كي بواره بردوامه يعني الويدري هي و سترانو كلامي قال لك دايبيج وهنرمند كرد ديجي لسر بلاقين شركة كولومبيا هاتنا تشاكو بلافكرن يعني اف هنا كيف ده نشانكو ممكنه بري صالح 1400 خسروف مالو اف يعني اگر مشاركو مرجوي تشاخيل ده برشاو يخوات يعني 1904 تشاوا شوية امريكا كشتيه شوية حلبة دبيجن ليش أخي دشون حلبة ودشون سر بحر سبي وجوي دري بكشتيا دشون صالة يعني جابني بكل إسرائيل بلي اف او كوي كرد هواسية شواني كرد چمن سيناني كده بيجا او ستراناوي برگه دواي في بلاقي ده بمبدأ قدري كرم زيكتو يعني دبوري اس مجبور بقى مش بس نادي
Müzikayı evet. Yani yekce evet. Başına bir istediği ki bakın malum devlatan efendiye malum şüphesi. Ez karim behsa efendi malo bikim. Navê wê rastî malo ne. Bes gotina efendi û xan her duk di dema em dibînin ku di dema tomarkirina dengan de ji ber ew kesê ku ev deng tomar dikirin bêtir biyanî bûn. Wê çaxê wek em dibêjin birêz filan kes wan jî digotin efendî. Yani ev gotin tenê ne ji bo yê Kurdatiye gotin ji bo am gotin selviyekê bû ku büyü hayı hatiye gotin. Mesela Xan Hızref Efendi neresi? Xusref Efendi bes wek ser plakê heyî hatiye nivîsandin. Lê navê wî yê rastî bixwe min ana yani ew gelekî nexweş e rastî nexwe pir rahetî min vê nîşanî we bide. Dokûmentê wî heyî ku destê me de yani wek li ser jiyana wî Husrov Malkor. بالطريقة بالدوام كربانا وفيش تشكيل بس كربانا يمشي تربي. يعني ev kemiye resmine, ev dokümenti wiye resmine ku weke Xosrow malo hatiye dan. Ay cevap bize bir şey getireyim. İstirham. Ve ev kat kavim nizanim yani. Devam edecek. Nca ev kaydı hani ki yani wek despek hatta vega kabul dikin. Ku hatta vega yek belge li ser wahiye do dengê wa hene sisê ew kesê ku ev deng ev qeydanê ke çêkirî ser wa pêzanîn û belgeyê me hene. Yani ez hêvî dikim ku yani ji xwe armanca vê semînera me û ev hewla min e ku ji bo gelek cara çapemeniyê re ez dikim didim distînim gelek kesê ku wî karîr dikin re ew e ku hêvî dikim em bêtir karibin یه کبنتر جی پیدا بکنیم و پیزانین برفراتر سر و پیدا کنیم. خباتا وکی دستپیک از جبو خباتا خود یتشی از دبینیم دستپیک اوه. دیسا ام دبینیم کود سال 1912 ده او کسی که دیسا جناب آخا وقت قوام دیجی من بحث کرد 1983 و پیده او کسی که وقتی دیاسپورا عثمانی چویل امریکا بچیبوی جناب وان هندک ارمنی و سوریانی و عربی روجلات نواراست هندک جوان ایل ناف ترکیه نه هندک جوان ایل سوریه نه هندک جی ایل کردستان مایی جوانن مثلا ببینن لسر موسیقى کردی وقتی زازا مقامی جارا اول کوهاتی گوتن Ermeniye ki asli xoş aliye Kayseriye. Yani ev stran gotiye. Yani gavatın emlikulin dikin levet garın ev dertke peşeme. Ev kesi dema diaspora ev hunermendi kuçuye Amerika lüye deri şirketeki ava dikin ji Kolombiya'ya avul Anadolu havası oryantal müzik بالناوی وان جاره کدی او بخواه وکی گروپه کی دیگه جن هفته سازبندن همان وقتی ده استرانبیجی دیکن و چه استرانین هبن کو خاره برمن وی داره وان سر پلاخان تومار دیکن دناب آرشیو ارمنیان ده و دناب آرشیو گشتی اوروپی و امریکیان ده گلک جاره مرور راستی وان برهمی وان تی من بريجي من او كيربو مثلا يك جوان etnomüzikolog Ian Nagoski yapıyor. Sala 2006 ده albümek li
سروان هنرمند آماده کریه وکه دیاسپورا دما عثمانی إجا سال 1916 حتى 39 هنرمند وی چاخه وی برهف بودی کرنه پلاقی وان و دنگی وا برهف کریه ناو دو آلبومه وکه کولکسیون ده چاپ کریه و بلاف کریه لأمریکای بگومان ترکیه جی تشتی وی هاتنه بلاف کرن لی مخابن ام گلک پاشه راستی و پیزانین هانی هاتن کو مثلا ناو وان هر دو آلبومان ده سترانین کردی جی دو حب سترانین کردی و هر وها گلک جی چندین جی مقام کردی دناو ده جی دیگرتن که سال 1912 1916 1917 1921 1926 1929 جعالیه کاراگین پارودیان جعالیه شمون اصلان جعالیه کنسروف مالون و اف کلام استرانین کردی آنجی دنگو امبیجن آوازن کردی بناوی کرد جرا پیشی بوی هاویجی هاتنه چاکو بلاف کرن اف پلاقی هنه که ایان ناگوسکی بخواه چاپو بلاف کرنه لی پاشه پشتی ملی کلین کر من دید کو یعنی او کولکسیون یا ویتنی بخواه هبویه لی جغنی ویجی نا دستی من دجی هنه هندک جوا کولکسیونه کو خباتم تمام ببه از وک با کتابی خوی دی بپلاق و دنگی رسنه دناف ده و او کسی کو ستران خواندی آنجی کلام گوتی آنجی قیداوی هاتی چکرن پیزانی می کو اسکاربون پیدا بکم از خود بگیم و یه خود کار بگیم و امی دناف خبات کیده دیسا چاکو بلا بکن از خوازم ورم دما 1920 1920 وقت دستپیک کیه دیسا کرد خواه پی حسیانه یعنی بگشتی ام خوازانن پلاقی موسیقی کردی پشتی سال 1920 پیده یعنی دما کمارا ترکیه هاتیا و کرنو پیده دربه ترکیه دربه حدود کویرو ترکیه لیهی هاتنه چاپ بلاف کرن یعنی وقت دستپیک ام دبینن کو یا اول 1922 یان هات دستی میده هی برهما الماس محمد یا پیشیه کو وکه دو ستران تیدنه لورسترانا لورکه و خلیل غازی اف هر دو ستران پلاقوی اول دنه هم وکه جنک کرد دنگی وی هاتیه تومار کرن همجی دو سترانه کردیه سرکنه که نابو بان بونه و لحموجی بلا بونه ام دبین تیده هاتنه بلاف کرن پشتی الماس محمد یک جوا دنگای کو ام دکارن دیسا بحثی بکن بناب دنگی کاوی ساغاده می پیدا کری طاهر سعید عبویه طاهر سعید عبو سال 1924 ده ام آگاهدار دبن جبر کو پسند کرناوی مخابن گلک زحمته تیگوتن یعنی دیروکا دنگ باشور و سرانسری عراقی چوا ری چاوی چی بویا هنکی از دوی کتم مخاگان ده هنک وان آگاهیانه که سال 1925 ده او مثلا سلندر یعنی تیلا تلگرافی دبه تومار کرن یعنی وقت اون اوکا و گلیا گرامافون زانن بری وقت وی بو سلندری و اینجا ناف ده بو قوان تومار کرن یعنی پلاک تومار کرن اینجا لگور پیزانینه کو او نافسره و اختیار الزاخو سر موسیقى کردی هنی کور ببون شمرا بحث کرن و گوتن بری داتانی مکسر اب عربو که کو اشیا بفروشن نافتا خادگارن و بری داتانی سرور و لکولانی من کردستان گلی که جوا دیگراندن جبر شرکت دنگا دیگریان دنگ باش دیگریان کو تومار بکن جبو بفروشم کار بکن بکار من خالویدری را گرن جبر وکی گوتانین کولانان دیگراندن دنگی کی خوش بوا حتی دگوت وی چرخه مثلا مدرسه هبون مکتب هبون دبرن وی دنگی فقی و ماموستا و او کسی قرآن خوین و گله که قرائتی و خوش بو سترانگ و دانه گوتن و تومار بکن لی اف بلاک از دکارم بیجم دوا گوتنا دمانه مخابن که حتی ویگا
وەکە دەستکەفت یەمەیەک و ئەم ئەو پلاقی کودرێنە ئەو ئارشیف چ بووە هاتن ئەو کەس کی بوون چ بووە هاتەکردن و چەوە چ لێ هات حتا vêgajî mixabin pêzanînên rast û durust destê me dibitûne lê li gor wa pêzanîn em zanîn ku stran hatine tomarkirin ji ber wê çaxê dibêjin ku mesela tar sahilê ebo dengê wî hebû û min dengê wî piştî kawî saxa min peyda kir koleksiyona wî ya nêzîkî 20 stranî di nav wan de stranê geleriyê ku îro em zanin weke strana mellî kirasê te melese û memo û gelek stranê wîsayê ku Kurdî klasikên gune klasikên Kurdî hatine berhevkirin û di nav wê arşîva ku min berhev kirî de ev dengê wanekî hene yani ev jî dide destnîşankirin ku em hinekî li serî bixebitin belkî em karibin ji ber min hin plakê wî jî peyda kir lê ez nizanim yê wê de mîne anena lê ji me re hat gotin ku 1924 plakê wî yê ku hatine tomarkirin yani ji ber ku ew bixwe neçûya radyoyê yani radyoya Bexda dengê wî wir nehatiye tomarkirin ji ber ku bes li ser plak hatiye tomarkirin ev jî ew kekme ye û pêra jî ez dixwazim tiştekî dîbêjim ji xwe gava mirov plaka belkî ev tiştek teknîkî ye lê hevalê me dê müzisyen û hunermend hene ji bo wa jî taybet bêjim gava mirov denga godar dike mirov pê zane ku li ser wê têla telgrafê hatine qeydkirin li ser wê silîndrê hatine qeydkirin ane li ser plakê hatine qeydkirin ji ber ku yek deng e yani mesela têde ew tune ve deng de têlê de tune ye silîndrê de tune ye lê plakê de jî heta sala 1964 plakê de jî tune ye ve deng tune yani eko tune ye têde yani ji ber ku devê xwe dixistin wê boriyê de yek deng stran digotin tiştekî ku ve denga yê de tune bû ji ber wê jî mirov gelek cara awakî teknîkî jî fêm dike ku ew yê plakê ye ew yê silîndrê an jî yê çi ye yani ser çatiye qeydkirin piştî gava mirov lê godar dike yê tar sahibê emê de mirov zane ku bê ve deng e û ser silîndrê hatiye qeydkirin yani ev jî destnîşan dike ku gelekî kevne piştî wê em dibînin ku sala 1928 de Meyrem Xan dengê wê ketiye ser plakê de piştî Meyrem Xan Saîd Agayê Cizîrî dîsa plakê wî cara pêşî li Başûrê Kurdistanê ewil navend Mûsil bûye ji ber ku bajarê herî wek bajêr Mûsil bûye paşê em dibînin ku şirketê nû jî weke Bîzafon û heta Kolombiya û gelek şirketê Ebûkel bû Ebûkel yani weke His Master recording yani ku ewilê dengê kûçikê xwe qeydkirî bi navê wî ev şirketê hanîkê berdewam bûne Bexda û li Mûsilê hunermendê Kurd jî ji xwe mizanin yani hewcana kes behsê dikim piştî salê 1920 de gelekî ji wan hem koçber bûne ji mecbûrî çûne ji xelayê çûne ji gelek eger û sebeban koç kirine çûne lê êdayê dû mûzîka Kurdî hene bi taybet ku yek ji wan jî Meyrem Xan e bê ku ez behsa dikim ez naxwazim lêgirê ji ew wê derbas bibim Meyrem Xan jî sala 1928 de dîsa dengê wê li hatiye qeydkirin û paşê em dibînin ku ne tenê li Mûsilê hatiye qeydkirin li heman wextî şirketa Sodwa ku li Helebê bû mamosteyê me Bedrê ji Başûr ji Rojava ew zanin Sodwa şirketekî Helebî bû çûye Helebê jî ew plakê wê jî destê me de hene li Helebê dengê xwe tomarkiriye Saîd Agayê Cizîrî jî heman wextî dîsa li Helebê li ser şirketa Sodwa çûye li Bedrê dengê xwe tomar kiriye heman wextî em dikarin bêjin ku gelek hunermendê diyê Kurd mesela sala 1930 de inca Kawî saxa û pêra jî hunermendê dî yek û dû de tên weke Mehmed Arif Cizîrî û Hesan Cizîrî û li aliyê Iraqê stranê xwe ser plaka tomar dikin lê sala 1924 de di heman wextî de li Tehran jî kompanî şirketên
پلاکان تیتن آوا کرن دوی دمه یه دستپیکی که امزانن علی ازغر کردستانیه من پرتوکا خودجی من دانی بو علی ازغر کردستانیه که علی ازغر کردستانی جی از حقا که زیده سروی مجبور ببینش بروی در سال 1924 ده لتهراني بالطيبات في بخندن كودنجي ويسر فلاقا بيتا تومار كرن او بخشي صلاح 1924 ده دنجي وي امزاني كوكا دنجي سوراني جارا بيشي سر فلاقا هاتيا تومار كرن جيو بيدا من فيدري ده بحثا صدو ده هنرمند كرد كريه صدو ده هنرمند كردين كنن جيانينه سال 1803 حتى 1913 يعني 110 سال سرپیهاتیا موسیقى كردي بصدده هنرمندا بجيانا وامن هناكي بحثي كريه يعني هورا براستي سرپیهاتیا من هم في كتابه هم فابر هفكرنا رجبر ويكيجي أنا كارم يك بحثي بكم دي بله أمكارن برسو كيف أنا أمكارن ليه بقى من جاري كده السري بسكنن وقت قيد كرنا موسيقى كردي أصدقائم بيكوجي درباس من بحث تشتكي دي جبكم موسيقى كردي تدي أم قبا وقت دسبيك تبرجوهما دنبيج تبرجوهما موسيقى كردي هر تشتجي أنا من راسه يعني دنبيجي فرما هر بروفيسيونيل كده موسيقى كردي ده ام حمو ايدي ما باسانت كريه ليه ام دبينين كو بقيت كرنا و دنگاره فرم موسيقى كردي جوهريه يعني gerek ام بحثا في كيجبكن مثلا gerek جرا اف برستيكرين عيششان دنبيجه انسترام بيجه ميرام خان دنبيجه انسترام بيجه محمد عارف جزيري دنبيجه انسترام بيجه يعني في برسيدة أفقودن بشرط يا برايامن جبركو فورمي موسيقى كردي بشب وكا دنجي موسيقى كردية أولي كار جياني جلك تشتوي هر يكي جوا جهة فورمة كي خواهية لقابا موسيقى كردي دي كبا سر قيد بلاك ده جبر آواکی تکنیکی تی کرد کردن هنرمندی و چاکی دست کرد. مثلا کلامی که امبیشن بشه و روزه دهات گوتن قابد که وسر پلاکت به وکی وجه قابدی گودار کرد چه بسیانی که بوسترانی مثلا سیدا کبو belki اوستران آنجی امبیشن او کلام belki بساعته روزه دهات گوتن. لی جبرکو پلاک حدوده وهي ووقت تكنيكي سيدا كبو سيدا قوني هري زيدا ام دبينين دم الفاشي حتى صلاة 1950 ام دبينين كو 6 دقيقة هري زيدا 6 دقيقة وتشتكي جبر ويجي نكاربون ستراني خوتي دا بوغوتانا انجا هنرمن بكرد شو دكرن او ستران جنوب الشيروبات كرن يعني بفورما كنو بميثودا كنو جارة كده او ستران دا قالب كيفن ده شیروه دکرن و لسروی پلاقی دخاندن که ایرو ام دویجن سترانا کردی. یعنی یه بری فرمی و بری چواد هاتن گوتن اگر دستی مده هبونا belki mekargo ve beri hurci bikin. Beka gavava hunermenda ev stran şirove kirne çije çoya çije maya. Yani veke çava forma çava dani belki me beter kargo bibinin em karbon formu orijinal bibinin. Lema xabın hatta vega o تشتكي وصل دستي مدى وصل كشراس بكين تنه يعني جبالكو قيد سنن أوجد تبنيه كي جرينجش بو موسيقى كردي كو هر هنرمند كي خجنوبة جارة كدن د سترانا كردي د جارة بانديه مثلا بيجن دستانه كردي كرنا كلام كرنا ستران والسر بلاقي سيدقة خندنا يعني برايا من شورشة موسيقى كردي يكجيجي وقت شورشة كي أبويا كو به كردك خواجي غريب هيس بكر وموسيقى شخدور ببينه أو موسيقى وقت نرخك نتوي
سه دقیقه شوی کسی را مثلا دستان کاتیه گوتن yani ev hunereke behempay Ibrahim yani Galata Hamid bidi berhebudi hunereke behempay Muska Kurdi de şberwe keji asas da hegelem beşin 1900 destpekirine qayda Muska Kurdi sebep akı min xast yek jeji ev bu yani ev forma kelime incate de se dakika kelame Kurdi de be annabe se dakika strana Kurdi de be annabe ev strana ev kelame أنا ودينبيجة أنا وسترامبيجة ابن قاشي دي أكاديميك براستي كو هنا جي مخابل ما جالكي بباشي ما خلي فالا ناكليا وأمسالي نخبتينا ما ناس ناكليا بفيرا جي أسبخازم تشتكي ديجي بيجم يعني قبا أف تشتي من برهف دكير من دداهف ودي من ديديتكو براستي ام هبو ديجي ناس ناكن يعني كرد ناس كردان ناس ناكن يعني چوا ام هبو دي ناس ساكن مثلا حتى فيغا جي ام موسيقى ام هنا نكارن موسيقى كردية كو اميجن لإيراني روجرات كردستاني اميجن مجبر لطعراني هاتنا وكيرن از دبيجن إيران قيد موسيقى هاتي تشكرن كل بدري نقد خبويا هاتي تشكرن قالوا كبنارتري وهي تونية من حول دا براستي من قبل كارو بجنبي اللي هي بدارم سازيمة بيتر بحولي بدن كو بيرج مرج بكن هناك ام كاربن بيتر بدس بخن الناس بكن يعني يادي تر مثلا تشتكي وصل من قبل كورين دي كده راسي داتم يعني اب بيزانيني من حمون جوارا دانيكو دنگ تبلی هبو، ناف تبلی هبو، رنگ تبلی هبو، شو اف تبلی هبیه کی مزنه. لپیراجی تبلی هبیه هری مستر اوکو حتی ویگا ما او کولکسیون شناب هبو دی درناینه. وکن نمونه بجم محمد عارف جزیری حتی نهار نیزکی 1200 سترانی وی هاتیه برهف کرد. لگر کس چند کرد زانه کو 1200 سترانی محمد عارف جزیری هبونه. طبي ميمانه اسكارو سؤالك بيجي بتكاري بردوام اللي او بويري بود جواتا كرد ده بونا بقشتي بعد ما تاريخ ابن موسيقى كنا او بونا ستراني صابونا دن بيجي كاري واجا جدا بك از خاصم بيناسكي كرد از بيشن يعني بحثا دن بيجي انجي ستران بيجي يعني اف من يعني تشتي من ديتي برهور كري و از لي هاي بوي از جوي درتيلم دبيجم كودين بيجي فورمكي جداي يعني فورمكي طيبه موسيقى كردي ده حمو سربيهاتي حمو زارغوتنا كردان بدفكي هاتي غوتن يعني شو بين زارغوتن يعني سر زار هاتي غوتن اینجا مثلا دنبیجی ده مهنه کی تبلیغی چکیلیه تبلیغی ما چیه یعنی دنبیج او کسی کو به پروفسیونلی ج زاربیجان کلام ستران چیرو سرپیهاتی هر چی به گرتیه به فرم کی ریکوپیک به فرم کی تایبت کو ریزان کی وی هبویه مثلا دیوان رونشتیه يعني gerek او كسر ديواني كاريبوا رونشتا هوستابوا يعني استاد في كاريبوا لديواني كاريبوا رونه بفورم كنو و ادي سربيهاتي تشيرو كلام ستران دورك هر چبه جنوب فورم كي خسري طيبتي دنبيجي اللي باكك وكابل ديواني بيجه لي زاربيش برايا من برفرحترج في مثلا دنبيجي كما جالكي إهمال كريه زاربيجي أوكو مثلا طيبات الجنا زاربيجي كريه يعني زاروكا خلو رانديه جرا ستراند كريه شينك شبويا زمارك خونديه إيش كريه دو كلاية بردا قوتيه يعني شو كريه بردا قوتيه ظلام جي همان وقتي دجيانا خويا كارو بارده دجيانا خويا امبيجن روجانه ده تشتكري سربيهاتيه خويا ويجي بيغمان قوتيه امجباره دبيجن زاربيش كو حتى فيغا ما اف هر دو فورم يعني كي قالك جرات تبيه ودي كلمه مثلا دبيجن كو جيني كورت
دنگبیجی سرکانیا دنگبیجیا کردی جن کرده چما جن کرد دنگبیج جن کردن دنگبیج پیاسیتون چما دنگبیجی ناکن yani tane tabii hem dor diğerin hem dibijin sebep abi yani ki dine tiştedinin verhası لبراي من سبب ناون يعني شو كريه يعني انا مالا كيش مده ما باتا كيش مده جن تنكو كلام استرالي نابجن ليوكا هنرمن درنكت نساني نقولتن ايروجي herkes dengi خوش به herkes قابلیت کی هبه استرالي كلامي كي تشي درنك بسر ثاني استران بيجي لا يعني افجي او اگر كوتيتن بحث كرين او جي نبي سببن بيغمان باندورا و جالكسي ده هي ليه افتني نبتنا سرخه اجبركم ne müzika kurdi hebuna kurdi jiyana kurdi tamamı hem defkiye hem zarkiye yani vakt zargotune yani ejber ve keji ev formi müzik kuvveke min jbo sala 1900 bahsekir em dinin ku ew ji formeke yani formeke müzika kurdi mesela Bakur bejin dengiş hatta ve gajin kurdi Kafkasya bejin zarbeş yani dibejin stran 5 stran van nabejin dengiş mesela Başur diben Lavuk 5 diben Hayran 5 yani nabejin dengiş yani Bakur beter FT yani ki به هوا کی دنگ بیشی رونشته و دی وقت دنگ بیشته تبسترم yani هر دو فرم yani ki جهودی فرق وهاي yani جبر که تشتد و فرما ده هاتی گوتن اینجا وقتی استرانی آنجا وقتی کلامی هاتنه گوتن مثلا کلامی که تدبینی کو گاوا فرمای گوهریه وقتی استران جهاتیه گوتن مثلا استران دستان زنبیل فروش امزان همون زنه کو رسانية ودستانة كردية ما نوصل اللي عيسى برواري صالح 1960 ده أكتريا ستران وكستران سيابان نما يعني هري الناس كري وصار برغوي مكتي أم بيجن زنبيل فروشي فورماوي بوهارية درويشي عبدية يعني درويشي عبدية بكلام بيجي بيتر هاتية وغوتن لبالي زنبيل فروش وكي ستران يعني ستران دست نشان کرنا و حتی ویگا تشتی هاتی کرد تی گوتن کو وکه فرم موسیقی کردی ریتمیک یعنی ایکو مرد کار نوتا بکه هاتی دست نشان کرد ستران ناوی سترانی وصلیتی کرد شبر وکه از بیشم ستران نخواه هینا جبرای من گره که مناقشه وریم کردیم yani الكودري بقول يعني ام هنا هاي بدنا ساكن مثلا كردن البشر دي الدنيا يجين قالوا چه بیشن جباره ما هنا ما تشتوق أنا ذا نهبودي جبار ويجي أم ميراث ما مخابن هنا جي هبودي السوداء ناس تاني يعني أسكار تشكيل بري هر تشتي از دلم قوت كار بسترفينا شروع بكي وبيجي بشترى تعليم برسيقو برادارة هبن بلا بل بيجن دا خوي بيد جارة تشتا بلا سرچوا چيترا از دخوازم ورم سر بشا دودوا جي راديونا توماركرنا دنگي كردي لسر راديو وكا بيزانين تشتي امزانين سالا 1930 هنده جارا بيشي الراديو بردا دنگي موسيقى كردي ديكا سر راديو هنده دسبيكي اف هنرمند كومه كم زيده بحث كري الماس محمد ميرم خان دسبيكي دكيته هندجاتن وكا هنرمند بورن سيد آغای جزیری و گلک هنرمندی کردستانی ایدیتر تف لرادیو بغدا دیچن رادیو بغدا و دنگی خواه لسر رادیو تومار بکن دست بکرنا رادیوی ده سال 1930 حتی 1942 انجی جی 15 دقیقه حتی نیم ساعتی بوده جبرکو به 26 زمانی وشان دکر جبر وی چنده او ارکستریا و امکان خود پروفسیونلی دکر پروفسیونلی اکو گروپه کی وای او دبن فرقه سازبنده هبو فرقه سازبنده هر هنرمنده کی کوی با تا بری وی چند روزه کی دعات رادیوی پیر دگوت اول و یعنی هبودی تانی
ریتما ام بیشن ارکسترای و ریتما دنگ ده بریتانی کش با رادیوی بیشن حتی 1942 ام دبینیم که او استران سر رادیوی وی هاوی هاتنه گوتن ل رادیو کردی یعنی رادیو ایران چه 1955 ل رادیو تومار کردن دنگ تشتی استیزانم من برهف کری تی گوتن که رادیو بردا حتی سال 1976 نهشت نکو او استران سر او که سر رادیو هاتی گوتن جغینی کدزیکا کرد حزن هنر حزن کرد شوار دزیکا بهواکی تومار کردن دولتی ندرشتن کردن سر قیدا داره یعنی جهاز وای تومار کردنیشی جبو و 26 زمانه تبع تنبی یعنی سمیر زاخویی بخواه یک جوان هنرمند بکو لرادیو بغدا هم کار آرشیوی هم کار چیکرنا تعمیر کرنا امورن کل رادیو لیدات خستن لودری خبرتی بود 22 سال 23 سال لودری خبرتی بود و یبخوش برا بحث کرد و دم از لودری خبرتیم لرادیو جهاز می کو 26 زمانه دنگ و هنرمند تومار بکه تنبی لی تشتکه بود سال 1956 ام دبینیم که پیکاپ در بکردن پیکاپ و شریط جرا دیجن او دو وقت شریط سینمایی سال 56 ده دنیا سال 1956 ده درد کردن تقریبا سال 61 دیگه کردستان جرا پیشی سال 60 ده امراض و جهازاتین کو او جهازاتنا بکارانی یعنی او دنگه لسر رادیو دهات بلند بو او دنگ برای اوان شریط و پلاکان هاتنا قید کرن چل مالا چل جی ادیل سازی دزگان یعنی او دنگه کو ام نها لوان گودار دکن جغینی پلاکین مبحثی کری او دنگه کو ام لی گودار دکن سر کاستا کودبیجن سترانین رادیو بغدانه طایبت الباشور وک گوتنا ما باشوری میشنه یعنی پرن گلک مالا هنه او کاست گشتی جسر بریا و او کا شریطه هاتنا قید کردن کجخوا او شاشی و غلطی و تشتی من بحث کرد دست بکده دست بک جدر واجی اوه يعني وقت تومار كرنا كدري بهات بقيت كريه يعني راديو السر راديو استران هاتيه قوتن الكدري بهات بي او استران ورقيت كريه جوي كيجي قبات اللي دنيري تبينيكو استران جانا بويا دبش جانا بويا سيبش جانا بويا هر پارچه کی هاتيه بيا كي دي هاتيه زرقاندن هيچ علاقه واحد استران بهفتونه يعني اف همان وقتي ده مثلا قبا قيت كريه كاسته او شريطه خلاص بيا لگور بیزانی کسی کو قید کریه و چاقی ساکر به گویی کاوی سالا سرین میسادی کاوی سالا ل تهر سایدی ابو سرین میسادی تهر سایدی ابو آنجی yani tiştiknen میسادیه حتی کو دما کاستا ل باشور کردستانی دست به تومار کردن کریه evşi emdibinin disa pişti sala 1965 yani şesti de ev tomarkirin despetkin 65 takriben sala haftayı da edi kaset çevirdim yani kaseti 45 metrajı çevirdim inca va banta va kaseta yani va şarita jüser piqabe inca dixin ser kaseta dur da jareki di tabi heviyeki di çevirdim inca ki janzede vara frotun navi seritetleri bisandı em bejin kavi saati frotun ki ve İbrahim Halil ve em bejin Mahmud Hasan Kirori mesela şazda sıranı midane hevdi yani denge Mahmud Hasan Kirori hiç denge kavi sağa ne kıydılar o takriben salı çili de vişi plak patlıcı kirnen radyoya gotiye em dibinin ku binavi bir hatiye gotun yani kaseti kavi sağa dağıtın frotun anji tişteki dici bejin bey dici der basmındıysa de sala 1962 anda disa evkeki plaka
ve çakmakçı, nave çakmakçı taybet başur. Ve çakı ev kopye hey, kopye çiye plaka dest bakın, çiye desti vade hey, ve plaka hamu carek dijnu ve vastrana çap dikin. Ser plaka şber pa hatta ve çakı, pişti ve çakı cihazın kopya kerine işi berfrah dibin ve ev dibin. و arşiva verdiğin ucayı diş nu bence disan serplaka jarek di tomartkin durdeci gava az va belge plaka dedim hep strani plaka az le godardikim ve pezanin az dedim ben hebudu gelek caraz di sarastime ketim ku gelek şaşı o galati tede hatına kirim mesela o stran binabe yeki o binabe yeki اجي براستيجي تغيير يكي برمزنا يعني كاركي جلكي برفراه كمرو بصالات بمرو سري بخبته از ناخذم زيده و بوستينم جبر از بيدا حسمي دي هدي herkes واستيا سال شيستي بيداجي سر كاسيتا سال 1963 جارا فيشي ام انجل تركيا جارا كدن ام دنگی strana Kurdi debiyisi Ayşe Şan لصالح 1963 ده او خد بيجكو من strana خزر جا بيشي تومار كريه لتركيا لناف تركيا دنگی موسیقى Kurdi جرا بيشي ام بيجن وقت ما بحث كري 1962 ده وصاهاتيه وقتی قیده کی دیده جی درباست به یه شرکت کولومبیاده دورده تی گوتن کو ده سال 1911 ده لآمده دولتی بخواه به نام حسن افندی و محمد افندی 7 strani کردی تومار کرنه تی ده درباست به بس مخابن حتی في قبلی او دنگ به مرتونه و از جی حود دم خب بین ما انشالله اسكارب يعني وانجي بدس بخم عملي وداركم اللي بشتي جرى اول وقت مقولتي عايشه شانه وبيراجي محمود قزل به كي قبول نذكر براستي ابي قبول نذكر دغو از شوما از بيجي ورا بار بكم دغو رحمه خدري به بوني الفيدري امي بيربين دغو سال 1964 ده بيجم مية خدشه كريه جرى اول دبي مگوتيه دبي از چوم عايشه شان و چخه استانبولي بو من جراكم بو عايشه خانم تركي بيجي ما نم كردي زان چما تب تركي بيجي اگو ما از چبكم زمان كردي قدخيه و انا ويرم بيجي ما زوره يعني اگو دمانچام برمده بو او Orta Doğu işani heye İstanbul'u gerek ki belki nasken bu من دست خواستخ استبر کی نه خود من دمانچا نشانی ودا گومگو عایشه خانم امش کسی ناترسن ولا دنگ خود کردی سر پلاکی بخوینه yani ev gotin مشتر زاروی برهفترن و صادقو اینجا عایشه شان دبیجه کو من شیست سیاده لی اوجد بیجه من شیست چاره ده من پلاک خوایا اول کردی ترکیه تومار کریه و پشتی ویش خواهم دبینن که بحثا پلاکین محمود قزل هاتیه گوتن دمانشت روزنامه‌ین وی چاخیده گوتنه محمود قزل çek و silah peşmergâra dişine yani plakı xwe ew kê xwe gotiye jwara dişine ev jî beşek ji ew kewa bû bîranînê wan bû lê Tirkiyeyê em dibînin ku piştî Mahmud Qizil Ayşe Şan Hüseyin Farê Zülfikarê Bakurî salê hefteyê de ew jî diçin dengê xwe tomar dikin lê hinek hunermendê dî jî hene ku heta vêga vê birastî jî yani kesekî me ji me ew nas nedikirin. Mesela weke hunermendê em bêjin ji devera Ayntabê weke Kemal Örkün mesela. Yek ji wan hunermend bû ku herî navûdeng bû li stranê wî bi Kurdî de hatin tomarkirin. Fikrî Kaya bû mesela yek ji wan. Yek ji wan Aşık Ali Cizreli bû. Ku nêzîkî 21 plakê wî hatine tomarkirin.
Ayşeşan 81 plakı ve hatına tomar kirin. Mahmud Kızıl 53 plakı ve hatına tomar kirin. Hüseyin Fari 26 plakı ve hatına tomar kirin. O gelek hunermendi di heneku mesela Mehmet Bozda heye yek şu an yani o gelekin az ana navi ve prestij ne diyor? Şükri İzol. او باشه پشتی از باورم به هیجان عایشه‌شان ویژه چون دنیا خاطر کردم اجبار مالباتا و گرگ جرابس نگوتن یعنی وی استرانی بهتر عشیرکی دو خواندن لی پشتی عایشه‌شان هفو دیناس دکن پشتی سال هفته بیده او دیچه دنیا خال ارکی تومارت که او جن سر پلاکان تومارت که yani serpiyatya ambition tomar kirna müzika kurdi geçti beşi Türkiye vi havi le دیسا زیوگرم روشلات لروشلات نوصایه استنی دیرو که نزانم انا خواستم زیادن زمان دریجی کم بیواریده لی دستی میده اف بخبته از تنی موصا ریزه آوی نشانی ببدم چاوش بردر که میزانم يعني في قابل في مخابن من الفكر كارن بعد وكيل أو الصدق جاتها كفوسة مصوصة يعني الفكر كان زي بعسي بخيل يا فياج وياك وليش بكرناها Bir kişi ne derece okuyalım. دیسال روشنات سال 1947 ده دست میده پلاک کوهی استرانا کتان یکون گله که جوابی زنم وکی پلاک جودانی هاتنه تومار کردن ج سال 1945 ده استرانین آلین از بیجم لوری است فولکلورا کردن لوری فولکلورا کردن لکی فولکلورا لورستانی کم خواتا و فولکلورا کردن لکی فولکلورا سنندج وکی پلاک لروجلات هاتنه تومار کردن و هاتنه بلاف کردن او بلاك بمرة هنا يعني السر مزاتا ما بيدا كرن مكانو خابين الوا وكا برك اللي حتى فيجا بيجي وكا دنك مخابن دستم دتنن جبر وكي ازنكر او بكم لبلي وكا دنك لروجلات ام دبينكو وچاخي بيتر تشتي فولكلوري ملي بيتر ناوي كرد هاتنا تومار كرن برف كرن بيكو تشتكي ديجي بيجي ما ناخذ تمام بكم ديسا د جاليه غير كردا جاليه ارمني سورياني اسوري جهو افغاني هندي هنديام و gelek caran strani müzika kurdi وك كولكسيون gava strani qoçe kirne strani kurdi tede danine مثلا الجزائر من بلاك بيداكر الجزائر يجي سترانا كردي كل سنة بلاك يخوّك سترانا كردي دانينه حتى تومار كرنو بلاف كرنو جريك سباس بو بشتاقونا وحمية بس bu gayette yekçe kitabı okumuşam ki bu arada yardımcı dehte Horasan'da ya da adahi intihane Horasan'da. Yani va plaka ser müzika Horasaniji
لسر بلاك هاتنا توماركرن ليه از ديروكا ونظام يعني ليه هنا كلام كمل مثلا شريك تبغى أسكر أو بيجينا هذا من فردت بيجونا وهو بيشوف لكسر بيجونا كسائر بيجو حشرة لا تشكل بلاي بي نقول ميواني وان هيا قلتنا وان إذا تقول يجي كافيش وخاص لين يقيد جانا أول ما يشكل بيجونا هذا بديتي باللي بورين از لبورين خود خازم لی از خازم چند دقیقه کی بریم بدیم جبرشو براستی اوه ایمال کردن از فاعف ناکم من بحث رادیوی کرد رادیو ایرانی مجبیره کرد او نممکنه بروش بیراد کرد اف کماسیه من بود يعني راديو إيراني براستي بسري خو مجارة اگر ام بحثي بكن إجبار وي قاسيجي از بقولوا كور ناخذم كم و نابوي أو كده راديو إيراني إجبار كو تاني نا راديو بو أو أرشيفا موسيقى كردية دسبيكي بو يعني إجبار ويجي يعني تنا سيخاز اگر بيجم بكفن ناف أو كقيدي وان بيكا كنجي شيء بمار كنا شيء برهبو دي كرنا أو تنا سيخوا مجارة كديه من ناخذ بجي در باسكن كم يعني فان از تشكيل بس بيت باجا نو مجد 20 سال داره وحتى نها شينغا باكوري كردستان مجد كردي قدر خاطر مثلا هاتر نكر وقالك كسان بنادي مجد كردي برهم شكرن albüm شكرن قالوا تفيد بواجه شاد بيدي يعني شاد إنه يزبط فاضي يستفرسن. كي جال دمو كده ببورن جاري؟ مش حشتي برا يعني دم كردي هذا قبلنا بشتى كردي سربست هو اسمه كردي جو بردا قالك ألبوم هاتن شكرن توما قالك بهم شيبون بكردي بزمان كردي ل قالوا مرات كارش حميرة بيجي مانا مزجيج كردينه. يعني أو راستي بيجمع من بسبور يومنا كويس في مسألة دست نشان كنا وصل بيجمع وكاري موسيقولوجايا كو بيتر أو سيرفيا كي داك من بواك أكاديميك بموسيقى كردي براستي أخوة فورمي أخوة شوا تشيا وشوا شيء شوا درتينن شوا دبي موسيقى كردي شبه برنسيبي وشبه دبي موسيقى كردي يعني أو نكاري من أس لكلنا من بيتر السر وياكينكو أف ميراثية كردي بيتر أز ليه بكلم كو درك بسرو وفرصة الإمكان شيء بقى بكمل بين قيد كرني ده يعني جبروي ليه تشتكي أز دكارم بيجم نها شو قد موسيقى كردي ده وكي من دسبيك يجي من بحث كر تدي وك حزار الناس دي فورمة كنوش موسيقى كردي راحت يشكله نها مقول يا دور دجى مقول أم تكست بريش بركو أم موسيقى دنگ ريتم يعني باواكي أم بيجن زانستي وك نوتا نهات يقيد كرن أم نزان بري فورمة وتشبو بيشتكو كتسر بلاقي ده شوا تشبو يعني جبركو أم بهردوكا أنا أفشانسي مي برورت كرني هبة ومرو بلكي مرو كاربة بيتر بيجه دنگ بيجي يك جوان أو كيكو في بماذا ده يسكرن مثلا بقول يعني ما تشد ده يسكرن مثلا بيجيكو فورمي رسن أفا فورمي ددوا أفا كل هاتيا راديو هاتيا توماركرن يك جوان مني بيجي مثلا محمد عارف جزيرية يعني مريم خان إمكانكو أو باشي ستراني خبيجة ولسر كاسيتا أو كورق قيد كرن نا حتى في قدس مدة تنوك دين بيش كو جيرد فيجن اللي مثلا محمد عارف جزيري هي محمد عارف جزيري مثلا متران عيسى ام بيجن سر بلاقي 3 دقيقه خاندي 3 دقيقه ونص خاندي الراديو 6 دقيقه خاندي اللي قبل جباتي رونشتيه ساعتها كي قلتيه انجي 2 ساعات قلتيه افورم هي اللي او تشتي باسكري يعني قالوا تشاو موسيقى كرديه تشاو موسيقى كرديه او تشتكي ديش بالكو اوجي مرحله كديه موسيقى كرديه يعني بدركتنا التلفزيون على شو ما بحثكر قبل راديو دركبن مثلا تشتكي بالكيش جوار باسكم بدن جميرة مخاننا يعني
بليكولينين بيتر من فهم كر بدي وكم مجوار تكنيكي من بحث قيد كرنا دنجا كر مثلا دنجي مريم خالي رسم يسر بلاخة يي راديو قبل تدي برهبودي تبيج قيدو كسي جدانا يعني فرقيتك هاو قاسجي نابرا وادا هيش برشي جبر الويدا نقابا تشور راديو بغوتا او فرقايا كوجيرا لي دخست بآواكي زانستي لي دخست يعني بنوتا وبميلوديا النوتا لي دخست اف هنرمندجي دنبيجي قلبون يعني نوتا نزانبون خواندن نویساندن نزانبون گلکی جوا جبروی که جی لگور ریتمه جنوب وان زور داوکو او جنوب و سترانی جی لگور انسترومان هم بیجن مثلا من همی زانم سترانی کردی فرمی وان نه بر انسترومانه فرم سترانی کردی رسم بهتری و دنگ انسترومان دنگ بیج آنجی ستران بیج انسترومان آنجی زمینه کلیت گوتن دعوت به یک دبیجه یک لیبر گرینه و اف دبر ریتما همان وقتی ده خوازایی یا انسترومانی یعنی انسترومنتالی یا سترانی اینجا میرم خانده مثلا او هیه yani gavat denge ve vakit dibêjin bibore dibêje terbiye bike yani jweke mesela ew jî xirabiye ya dî jî tişkî dî jî bêjin balkêşe mesela müzikên bi taybet hunermendê Kulbaşûr müzikê û hatine qeydkirin ji salê pêncî pê de bibore şêst du û pê de hemû rîtma müzika Kurdî têde xirakirine enstrûmanê ku wa bikaraniye ji ber sala 58 de piştî ku İsraîl têde damezrandin cihûyên ji Iraqê diçin ku ew firqe giştî cihû bûne yani hunermendê wê cihû bûne wekî Münir Beşîr û wan ew vedgerin İsraîlê ew stranbêjên Ereb êdî têtin duê firqê de cî digirin tedbînî ku forma müzika Kurdî bu wê wa rîtma û bu wa ew ka jî xira dibe yani dibe mesela müzika Kurdî wê demê bêtir nîzîkî müzika Erebî yani gava tilê godarît ki mesela ji Hesen Cizîrî bigire heta ev dengbêjê qayîn ku em ji wa müzika wa qayîn yani em dibînin ku ew form duwa de goheriye yani bu ya rîtma wa bu ya rîtma müzika Erebî Orkestra denk hem nakliş. Çava? Orkestra denk hem nakliş. Orkestra çektiği kadar denk bir şey. Evet, numune ki balkeş bejim. Mesela vakti naha ser Mehmet Şeyh'o min xabat ekir. Ser Mehmet Şeyh'o carak peşi gavat haftayı duduan dedi çe radyoya Bagda. Awil be orkestra ira dibêje. Dibe bila stranê nebêje dibe. Dibêje bila stranê nebêje. Yani bu iş şahide bir mesele hoş bırakıt. Ev dike dibe çima nebêje. Dibe çima nebêje dibe yani ev ستایل evne ستایل straniye dibêje. Paşê müsaade dixwaze dibêje ya dixwazim tembûra xwe bêje. Cara ewil tembûra xwe belkî Mehmet Şeyxo ye li radyoyê stranê xwe dibêje. Gava stranê tembûra xwe dibêje ji xwe taybetiya wê herî mezin yek jin jî ew ku stranê xwe tembûrê re xurt kiriye. Yani wê çaxê ew dikin yani yek wek Mehmet Şeyxo dibêje ne stran bêje yani. Ev nizanı stranı beşi. Zeynep Hanım bornaz. Kastamın ev yani beşin müziketi Rojavay dinin Türkiye'nin beşin beyde Türkiye serdikin o Türkiye de beşin. Ev müzik ne be müzika Türkiye. Müzik Rojavay yani beşin Alman ve İngiliz beşçime. Bey bir tane bir Türkiye emin karşıya beşin müzika Türkiye. Müzika Türka. Bey kastamın ev bu ku van salet davin henek hünermenci yani beşin bu formatın stranın beşin Rojavay yani stranın Türkiye yani bu heste ben hemen çevirken o peygin Kurdil serdim. Kastamın ev bu yani gerek gelo heste Kurdavari te de hevan stranı bunu derketne heste Kurdi te de hev. Kastamın ev bu. Baba ben az bir çekes xwazim. Na raş spina var. Spiji zor açtı ben. Raspi zor açtı ben. Ama raş spina be yani. Rastiji nayta guartin. Naha rastiye keye ku der rojilat da navarast tamam evde. Gel ilverj yani hamiye hem dira da İstanbul. Yani em mesela deslatariyş bir anakil.
قبل بحثا تشبكن يعني دستلاتاري تشواد به تشخاص دوام دكه أنجي نيرينا دستلاتاري موديل دستلاتاري تشواب نيرينا وتشواب أو إنسان بني دستلاتاري دبجي تبكي نكيو هنرجي نفيسجي روشنبيريجي قالك تشتوي باندور لواتي أو كيوي تشدبه يعني جل الرجلات النبراس تبدأ وقت براب هبو ديرة أم دبيجين جيانة يعني مثلا موسيقى جوفندك أرمينيا جوفندا خب كردي جراندية سوريانية باي من بحثك خسروف مالو كو سال 1000 بورم وصل ده سال 2012 وقت جلك نزيك أبو ما وقت موزيا باشر آمده المال جميل باشا ما خواستم دام نسرين من اللي كلين سر موسيقى آمده مخصص بكم يعني عند دركتن قادم من أول حمودش برهف كل مدو كا موسيقى كردي آمده باجرك پایتخت کردستانیه. الفيدري موسيقى كردي چه هي يعني؟ از بخواد بزن به موسیقى دیاربکر چیه؟ براستی جداره که کو براست و درست مرو کاربر جه فیده ببینه و وسط بینی ولی بجه موسیقى کردی اوش خوا تنه يعني تنه بو از ببجه مثلا قبل ما بحث كلمة برس كلمة تقول موسيقى كردي بري لآمدي تشابو اختياري ما يفيدر إجمالا قلتن يا موسيقى كردي تنه بو شخوا كرد تنه بو يعني كردي جي ندعتا خافتن كردي قندية دهاتن فيدري داخلين يعني أو قندية دهاتن فيدري مالي خد فروتن أسناف أجبو دانشتاندرا خد وارا كردي داخلين يعني كرد حتى بفير رادي دهاتن يعني ليه مثلا يك وقت خسروف مالو أو بخوا شينية باجيرية سال 1900 ده اگر كلامك كردي نسترانجي كلامك كردي وك وجه لي بودار كر كلامك كردي دين بيجي كاربه بخسر بلاقي ده وزاني به demek ki em tiştan zanı gerek em lüxave gelin carek edin wat işte kadar nesarru yani şöyle bir şey benim mesela ben basam Elmas Muhammed ki carap peşi düz strani tomar ki strani Ahmediye Kurdine ليش مرة بمرة إصرار أبدأ تقولن جلال güzel ses خدمتك برمزن لآمده كريه كوستران قوتيه اللي قب استران جلال güzel ses حمول بردسته منه وقت بلاغ جهنه صدي حشته وبنجوي حمو موسيقى كردية هجر نبدأ يخو موسيقى كردية به مقام يخو موسيقى كردية يعني جبر اینجا تشتکی دید ورده و که از با پشتراس که مزبیشم نه ام مقام بیشیه و yani stram بیشیه از بیم تبلیغ مقامم تبلیغ بودید کن yani مقام تشتکی yani فرمه که کود باجرانده زیاده تر yani چند باجری ده لقصر و قناع سرایا لمدرسه بطایبت او کسی عالم زانا اف فرم موسیقی به هوا تشکی دست نشان کردن چرا مقام تیگوتن یعنی ام مقام یعنی که کردی به دبکو به هر زمانی بیگوتن لی او مقام نای بهاری جوی کشی یعنی کردی به کردیه ایرو نه کردی نیگوتن سبه بلا کرد به کردی بیجن و راستی در که از و نقاشا کو استرانی کردی بونه ترکی بونه کردی یعنی جانا مروج غلطیه خو مرو تشتی خوی باش مرو بهتر دکاره وقت من دست پی دست گویی مرو دکاره بهتر بربچاب که اف هندان تنه بونا بلکه هنرمند میشه ایرو زیاده تر لیو نگر یعنی عرب ما هبن یه رسانی مکیجان یعنی قنا به اولی کلین دست پی بون اوجی برای من تشتک باشه یعنی هر چقدر استرانی ورگر استرانه خراب بجی کرم که موس ببور عفوا دكتور ديورنا فضل دكتور مش بيرانك gerek sponsor ve kelate bu koyune eş bazı anekdot eklemiş bu ser mesela yapıldı bandora Erivan'a gelingo emremiş şehzade le günde bismillahirrahmanirrahim Lüvedere evaki az bahsettiğim şey küçük uzanıp çar penç. Ve çare havine insan cihazı seri haniye. Fakiri bu
Evet, işte radyo tine bu, radyoya muhtar bu. Muhtar radyoyu hatta davet edikir, o insana golarit kırın, ev strana böyle müzika. Lebele viyat strandı bu ama viyat roj berdavam bildi. Paleye da çok da insana van strana gotun bir havacı zistan evden denge evde van strana evde. Jüberi havaya çok gering evde eriyor. Gerek spas. Говорю, мовсим веде. Yani tutacak diye davaya kadar Yeki Almanya Europe tekrar hatta hatim yerler Türkiye diyecek dini kavramı diyardaki Türkiye'de kalkanı ki Türkiye tinade gitti. Yani bir hakim zaman diye hani bir sayede maalesef tek tüye yani. Yani mesela kanun lastikın, kanun bacarı Diyarbakır'ı sali enciydi. Ana çavadı ve altın günü çetken benim her limarat civiya lissas kelamat botun. Fotoğraf devam ediyor çaveci yani. Ud, praj ud. Ud. Yani rızmı vali ve çaveci yani. Yani Diyarbakır ne bekur diye. Me ev müze danin yani jberku tegotin ku duye deme de piyano dmalade hebun. Ne tane udji keç be ud cihazı ve ne daha tadan. Yani muhakkak enstrümanik cihazı bu kere ve hebu. Fakat Kerem ki Mustafa böyle. Müzika duri te bahsa verkir. Tezanı buna te yani telin kolay ve müzika duri te Tomahkiyat hissi berdesi. Şekil albataya. Bele. Böyle çanda ki seminere ki bu mamusakiya. Mehmet Khas جبرت بيجينا دورستان ممكن نكرد هنا كواد بيجينا من الواقع ودار كريه يعني كردي كده كان عيني وقع من تدك يجي الشيء والد بردسته هي موسيقى بري هي شو يعني طيبة السر مسكالورين خبتيمه از خبطة من شو شبروي كيجي مزيدة بحسب راديو بغداد ومن الملي باشور كر بيتر لباشور من اف خبطة خو بردوام كر يعني استراني موسيقالورين بيرمان ودار كرنا والكتابة داشي من دانينا مثلا عباس كمندي استرانا عباس كمندي بطيبات متيدة دانية كوبلوري دبجة ناوي يعني من تيدا دانية نواز ببورم راستي أجي دمك دريجة يعني أجي خباطة أجي دور ماما إنجا أف درفتك وجبو من جاي كذي أجي لي بقرم يعني أز ناسكم أز ددم هبودو لي وقت بيزانين إيدي هنجي برهف بويه يعني نا أف دجل دهان من آماده كرن حتى فيجا بي كوسادو دهن من كدنا حتى نها نزيكي بصادو حشتي وحفت هنرمندي سرجيانا و نتني سرجيانا و أز برهمي وان ددم هبودو يعني هجر من فرده بروبلك لدوا أو نيفيسان دبن عنجي بدو ستران سي ستراني اللي هنرمند هناك وهر يك جوار برتوك لازم جوار ولا تشكلن جبالوي جي براستي يعني آگاهين كو از أو بكم از دكارم سر هر يك جوان إن جامرود كار سر هر يك جوان تجاوا بدكي ديروكا كردستان تدايا سربيهاتيا باشاروجا ما قشتي تدانا يعني هر هنرمندك وكا بروبلكي وندايت جيانا كردية روشنبيري ده جبروي كيجي يعني وقت متى داتاني يك من ويسان دنا أو كي والبر من هنا بس أنا بيرامد جينا ما نيدي كيجان سترامبو حسن دو جارنا در دیگر سر تلویزیون آمد تیوی
حسن نور بس نه سترانی لوری تایبت سترانی گلکی به اوکن ریتم واجهه يعني belki dokümanta da ben tamam temaşa kırne. عباس كمان دي دياوي بخلوريه اجبر وكيجي مثلا هاني هي هاني وزامن او بخجي عاليه دياوي اجبر لوريه زراوي كوبي داخ بيد بيجه ستراني لوريجي جلك جارد بيجه يعني ستراني لوري ستراني كرديدات كرمانجي جيت بيبي يعني كرمانجي كما يعني هي سوراني فين بكش هما مستبيتر زانه يعني ايه سوراني زانه به زماني گورانی جی لوری جی و لکی جی حتی سورانی واسمانی یعنی که تفت مروش جی فیلم دیگه یعنی گله کی براحتی و که کرمانجی قوت دوگ بش بومه یعنی هفت پس نزدیکی هبو دینه ممکن باشه yani وقت دیروکی لورا دبی ست سالا 12 13 دا یدی زمانی وام ورگریای بر بی فارسی يعني قبل دولة إيران هندي أوابو ب 1500 را زمان وان tam حالو أرامده يعني إجار كرجي دست سالا يانزده دا لجغرافيا إيراني كرمانجي لحد بريها جخور وصاني بك حتاني لورستاني يعني قبل ما مزدبي وقت ما صادقرن دبقر جوان به يعني مثلا إيك عشيرة كونفدراسيونا ملان أباكرنه جو باختياريه هرما باختيار آتنی که اوج نیزی کرماشانی نه. إذا تو تومار کرنی دنبش هم که هی آتنی. یه هم که تنها. تنهایی بیستی. من نوک ناف بیستی لبله من سری جلال güzel ses أولي. نه هم که. هم که. نه. يعني أساس هوستا جلال güzel ses فاتوره کوره. فاتوره کور بخوش دنبش که لوی داری بوده. و ناسو باجو بوده. ناسو باجو هر دو دنبش دیاربکر یکیش با يعني هر دو جتیت ناس کرد. يعني استرانه ببره تبحثا حمكيت كيمانه حمكي يما مصبي ها بأري شوا أنا دري قهوة يروى لدريجي أري قهوة دنبيجا هبوي يعني قام بي مالا جميل باشا شوندا يعني دنبيج بقديمان جوي شوندا قهوة كوان لدريجي هبوي قابا احتياج بوان هبوي جوي دري دبرن دنبش هم کیشی لوی داری بویه جلال güzel شی شاگردی بویه جلال güzel ses جی هینی درس مقام بویا راسته ل احمکی نبیل نظام حوکه حمکی از ناس ناکم احمکی تیت ناس کرد قید دنگی بمره هنه بله Vedat Güldoğan düktebevi لسر موزیک و کلتورا دیاربکر کنیسان دبون دویدری ده بحثاویت که احمکی بخواه نه هیچ کردی نگوتیه احمکی سال 1913 ده هفناس کرناوی و آتاتürk چه بویه پاشه پیشتی سال 1917 ده دما اف ریا ترین دیاربکر هاتیه وکرن و چاخه ببوره 38 ده زبون حده 38 ده دماریا ترینی هاتیه وکرین و چاخه آتاتürk جارده هاتیه ویدری و چاخه جرا گوتنه بلا دنگی وره تومار کرن و چاخه گازی کرنه هاتیه معاش گلی گریدانه گوتیا درومای خرابه سر آتاتürk ستران گوتنه وانجی وک اوک دنگی وی خصنا قید کرنه معاش گلی گریدانه حتی البلدیه يعني وچاخي نبلدي بو تبي ريبريا هريمي بو وچاخي الويدري معاش لي غريدانه وكا هنرمند باجير جرا اول او هاتيه دست نشان كرن ناف كوماري ده وي هنر وكا مقام نشان جلال güzel ses دايه لي جلال güzel ses موسيقى كردي چوا زيدتر سود ورگرتيه جبر اوجي اف سال 1936 ده اوجد چه استانبول ويدبن استانبولي دي صاحب ناس كرناوي و آتاتürk'e
وقتی هاتی دیاربکر köşkü gazi dengüyü bisi ya godar kiriya ev çirok yani ez nizam ne fazım bejim rasta anne rastacı le ve çakı le godar kiriya o jera plak dana çekirin yani jüve deme pede sala hazar nasadu siyu pede siyu şeşu pede ku plak miyatına tomar kirin yek strana vijip kurdi tinene le tigotin ku ve çakı navivi nad biram de tune seroke cizire seroke şaredariya cizire buye veça şaredariya bejim ye naskiri cizire buye veça hatiye Diyarbakır buye mevani vi birine çone mala xwa ev veça Abdülkadir Cizreli oluyor bu yer bedere ku seroke şaredariya Diyarbakır buye ev mala xwa kiriya mevan te gotin ku hatta sıbe وی سترانا مموزینی بودی دستانا مموزینی بودی لیت تو قیدی متونی شوکت بیسان و بخوشی دیجی لام خریدات مالامن بکردی بود yani şu strani mi de tişeki dici heyet sala 1954 de hatiye gotin ku Hasan Ciziri khoya qasla malawi kiriye hatiye malawi çuya ditiye و به هر دیگر استران گوتنه حسن جزیری جرا گوتیه از استرانی تب کردی بیجن تجی دکاری استرانی ترکی بیجن yani liver kadakaya eğer استرانی کردی نبیجی تدکاری استرانی کردی بیجی جوی کم ببینیم که تلاقی ده gelek استرانی حسن جزیری کردی گوتنه ویوار گران یک ترکی گوتیه مقامه عارف قصدك وين بيجي دياربكر صنعتكار واردي تركيا وكذا بيجي ما عارف بي از بيجم اگر كريستونا قلت كل صحبات شخصية دوام بك